Hello, hai khulumka jotono no ani channel o kai ani channel no rok tak pan subscribe khalaya khong kai subscribe khalai ready ang katal job advertisement tai online information related videos sanamo kai phaidi tini katal kaisa job notification ai lenai omo rijakha staff selection commission SSC ni khaktei omo naidi omo upload khlaijaka website o 12 tarik 5 March 2022 o kai omo Minister of Personnel Public Grievance and Pensions Staff Selection Commission ni bukhaktei website na angani description o rirenai teo PDF no description o rirenai narok download khlainai naidi ke oro sajaka date of submission of online application kai 12 tarik chimi chengkha 13 tarik jora 13 tarik 6 March 2022 ke last date of time receive online application 13 tarik no 6 March 2022 Ingke oro tosini ST rong ni bagi payment nanya oro payment rana nanglak sini ST rong ni bagi sin borok ni bagi ingkai oro naidi oro result tongo date mention khajak tongo last date for generation of offline challan rok oboto nanya ingkai naidi date of window for application form correction khlainani ingke 20 tarik 6 March 2022 ni simi 24 tarik 6 March 2022 jora Kangkai naidi date of CBT ingnai August March ni 2022 omo tentative rizakha ulo date sajaknai kingkai video no paithak jorati nai tongdi norok kamkai saimana bagai kangkai ani channel no tak phano subscribe khlaya khongkai norok subscribe khlai ready kingkai education qualification rok tamonang boma high process abango video sana video no paithak jorati nai tongdi norok Kangkai naidi oro nationality citizenship rijakha kai oro je candidate naidi Indian citizen nungna nangnai hai oro tongo ek subject of Nepal Bhutan ka oro apply khlai mano tomong no sini boro rong ni oro rang nangya tomong no application form fill up khlaina ni musung tong kangkai khlai mano kangkai age relaxation age limit omang oro reject tongo ang last step phono gana bo post ni bagi age busuk nang tai sini borok rong ni bagi to sini ST rong ni bagi to jagao 5 years relaxation reject nai sini ST rong ni bagi 5 years relaxation reject nai kangkai no rok tomong no interested tong kangkai apply khlanya musung tong kangkai video no paithak jorate nai tongdi tebo kangkai saimana bagi te bahai ke apply khlaina kangkai o link ani description o rirenai ang borok ni website ni link norok aro thangai register khlai apply khlaidi tai photo rok norok ni je tongmai mani documents rok joto upload khlaidi tomong no norok apply khlaina ni musung tong khang ke norok ani profile ijak tongnai description o norok profile bo thangai ano songhori manai Facebook toi kangkai o jagao naidi last date submission to 13 tarik 6 March 2022 rijak karo 11 PM jora kangkai khlaidi norok sekang registration khlaidi aboni ulo norok ni exam ni bagai norok apply form fill up khlaina di kangkai je important point ang o video sawana kangkai o jagao naidi exam center ngai center of examination kabangma jaga no center tongo kangkai naidi o jagao central region tongo Bihar and Uttar Pradesh sekang first tono kangkai o jagao naidi sini Agartala o botongo exam center amo Agartala Tripura sini kangkai northeast region o jagao naidi Agartala Tripura tongo tom o exam center Agartala o nongnai tomong no norok apply khlaina musung tong kangkai apply khlai nadi o jagao class 10 class 12 te class je graduation pass jak khai ke kabang borok bo oro apply khlai mannai kengke video no paithak jorate nai tongli tama post tong kaibesok post tong obo jotono paithak jorate sanai kengke naidi syllabus tongo je class 10 pass jak kangkai borokni class 10 base khaino question paper okungnai CBT pro kangkai je class 10 omo nai naidi angani description of PDF no rirenai je class 12 pass jak borok nibo class 12 base khaino question ngai o syllabus ang riruana ani description no norok tomong no interested tong kangkai rena musung kangkai download khlainai di je graduation tai above level ni
candidates rok borokni level ni graduation level ni kheno question nanglai hingka kai oro naidi oro sajaka kwbangma oro naidi omoto higher secondary pass tongo nursing officer staff nurse tongo oro je higher secondary pass hingke rimanai age tongo oro naidi 18 ni simi 30 rijakha tei pay level tongo level 7 oro SC khoroksa tongo omo haike kwbangma no list tongo vacancy swnamjak tongo ang PDF no norok download khlai naikhe tebo kaham khe saimanai ang PDF no riro ani description o class 12 oro naidi kwbangma jaga no tongo oro sini tripurao bo tongo kwbangma no hingke omo video logi thangani hina ang kwbangma nalia oro graduation tei above rokni bagui bo tongo je graduation kwbang paijak hingke tei higher secondary bo tongo class 12 pass wngjakni bo tongo tei class 12 tei class 10 pass wngjaak rokni bo tongo hingke nainai norok class 10 ni bo tongo jaga o class 10 ni hingka nainai dikho medical attendant tongo o jaga o class 10 pass wngjaak hingkai ngo o jaga o naidi sini borok rok ni bagui khorogni oro level 1 rwnai tei age limit hingke 18 ni simi 25 tongo medical attendant tei lady medical rok tongo attendant haike MTS tongo medical attendant MTS tongo omo haike no kwbangma tongo norok nainai di age limit 18 ni simi 25 rok rijak tongo hingke ang o PDF no ani description o rirwnai norok download khlai naidi hingke norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya khungka hingke subscribe khlai ready ang o mahai no ketal job advertisement tei online information related video swnamo hingka tini bagui amsung nong situng jotono no hambai।